Kupila sam goblen 1986. godine. 1200 sati sam vezla goblen. I vezla sam ga tu, u Petrovcima, najviše na stepenicama sam ga vezla. Pa ja sam iz Dvora na Uni. Došli smo 95. Za vrijeme Oluje. Mi smo tamo odrasli, mi smo tamo. Što najviše dio djetinjstva sam tamo sprovela. Kako zec ide tamo gdje se kotio, tako i mi. Nisam razmišljala da će biti rata, jer mi nismo znali da će biti rata. A najviše sam razmišljala o mome sinu, o mojoj unučadi, o mojoj snaji, kakva će mi snaja biti, kakva će mi unučad biti. A o ratu ni govora, mi ništa nismo znali o tome ratu. '91. godine, 7. rujna, sam ja otišla od kuće. Onda je unišla vojska unutra, u selo. Onda se zaratilo 91. godine. I kad smo se vratili, nije bilo ničeg u kući. Niti goblena, niti ručna rada, niti namještaja. Ništa nije bilo u kući. Moji su bili na Kosovu. Bili su u Vukovaru, onda iz Vukovara su ošli na Kosovo, onda su se roditelji iz Kosova vratili. Puklo im i vratili su se na Baniju i tako. Tata mi je umro već godinu i pol dana, mama mi je tamo. Odem tamo, posjetim, ali tužno, sve je baš tužno. Mi ne možemo reći ovaj je odnio, ona je odnio. Ne znamo to koji odneo iz kuće i koji šta odnio. Mi to ne znamo. I čerke bio normalno rođendan i jedna komšinica kao nema novaca da nešto kupi, znaš. I ona će kao, ima goblen i ona to lijepo zapakovala i napisala da to od nje i ništa. I ona otišla i ja to odmotala i stavila na zid. I onda se Gaza valjda vratio u tu kuću, mi uselili u drugu kuću. Normalno čovjek došao, mi pokupili sve svoje stvari, šta moramo uzeti u goblen. Ja opet taj goblen donese. Ja i moja ovdje jedna prijateljica Blaža, ona je trebala drva i onda je čula da neki Slavulj tu na Grabiku i prodaje drva. I kad dođe ti gospođa, njih dve, kao za drva. Nada smo mi prodali drva i kao, jel ima drvo koji ima. I ja kažem toj ženi kad smo došli da ja vidim tu kuću. Jel može ući da vidi, znaš kako je namješteno, kako sređeno, boliko može, što, zašto ne žena ušla i pogledala. Kad u spavaču sobu mi unišli i kako smo ovako unišli, odmah sam pogledala taj goblen. I žena veli odaknete ovaj goblen, pa reko dobila mi ćerka za rođendan, od koga? Pa reko od Marije Stajić. Ja kažem njoj, pa jel bi ja smjela taj goblen vidjeti? Kaže ona, pa zašto ne bi smjeli? Ja dođem blizu, ja njega pripoznam. Pa reko, ako je vaš, ako ste sigurni da je vaš, reko, slobodno ga uzmite, jel mogu? Reko, mogu. Ja lijepo goblen sa zida, malo ga obrisala i dala ženu, predala, šta. I ona kaže meni, pa zašto plačete? Ja kažem njoj, pa plačem zato što je moj goblen. Sjećam se kuda sam ga i jučer radila. Ovdje sam ovu zelenu ubacila, onda ovdje isto žuto sam ubacila, ovdje sam isto ovu plavu boju ubacivala. A ovo je moja Ana, curica. Ista je ko moja Ana, unučica moja.
Gospođa otišla i prvo ja samo da gospođa ode, ja odem kod komšinice, babe pokojnice Alge i ja njoj rekao, baba, znaš šta je bilo, veli šta? Pa šta ti misliš ako ona dati meni tuđi goblen? Veli čiji? Pa ukrala rekao tuđi goblen i meni dati. To mi je toliko, veli baba, ma šta s ti imaš? Pa baba, meni je to toliko grozno, ja imam osjećaj ko da žena misli da sam ga ja ukrala, da sam ga ja uzela. Ja donesem kuća, a Iva i jedan naš prijatelj Jole bili dole kod svinja. I ja odignem ovako Ivi i pokažem, Iva, jel poznaš? Kaže on, pa to naš goblen. Ja gospođu potpuno razumijem, kad sam i ja isto to prošla ko što je ona prošla. Ja odem tamo kod svojih na Baniju i na primjer ja isto vidim svoj tanjur, svoju čašu i ja vidim. I to je stvarno grozno. I ja velim da je to moje, veli ima istoga suđa. Kako? Pa poznam da je moje. Jesam ja i sjela i metila ga najprije na krilo i najprije ga pokvasila sa suzama. Imala sam čaše, to mi je brat kupio kad sam se udavala. To poznam na stavku, baš čaše. I ja pijem istije čaša, na primjer sok. I ja velim da to moje, ono kroz ezan, filisti luda ima istije čaše. Na taj isti ekser sam okvačila. I stala i gledala i suze su išle. Pa možete misliti se. Na isti ekser, na istom mjestu vratit goblen. Pa to je osjećaj nevjerojatan. Moraš doći kod mene jedan put da vidiš gdje sam ga objesila. Da. Ali u dnevnoj sobi čim sam ja donela goblen i pokažem. A je vam neko rekao da je taj goblen u mene kod? Ne. Jaj, kad ste rekli. Pa zašto? Pa ja sam tebi odmah rekla, pa ništa se ti nemoj ustručavati. Ti nisi kriva, niti si ti tu bila, ni daj ti se Bože. 95. mi smo tu došli. Pa da, i onda kako bi se osjećala kriva? Mi smo tu najmanje krivi. Ali ko ispašta sirotinja? Sirotinja uvijek ispašća i najmanje, da. Što rekao, nekome bio brat, nekome rat. Da. Imam ja negdje i sliku što sam radila isto jedan goblen. Onda se vratim u to i razmišljam ono kako je nekad bilo. I sve je lijepo bilo. Nekako drugačije i sunce sjalo onda. I nekako vrijeme nije bilo sivo kao što je sad. Ajde popij malo. Isprazni. Dobra, jaka mogu ti reći stvar. Jaka. Ovo je bez šećera. Malo se i nasmijala. Nije goblen u redan nas. Da.